we kwani we are sana de enwema na mane sa eti me nkora mkomo makwaba na yemfa dwumade no enhye so na nakwaba ya eja apombo ko de obade adu na o say mama mi screen so ayefa mama screen so ayefa pa mo ya mama pese me boa mo de mo nhwe me boa ti so ayefa Mesa momra YouTube sisi momra YouTube sisi momra YouTube sisi momra Katakyie FM TV ba no so nyakopo ya adom na se ye kwaje ahenche ne wie pe ahya ne beba enti bra YouTube sisi Katakyie FM TV be hwe ye queens na omo ase no Katakyie FM TV bra sisi oba hye mama ogofro na omozo nye bi nhwe me pa cho me say fa phone no that is star 800 star 567 hash na wa enter na obusa wo say nomini code 10 no abo wonya wie pe na obusa wo amount dodo apese wo di eye voting no na obo wie a na wasa obusa wo momo pin no na wabo wa wo momo pin ne wa na wonim pin de wa na yede wonim na wabo ahye wo so wontimi nye eno so a na wo dia ne say obe fa sa momo lines ya me de to 0247 2411 99 0247241199 na idinya beba no eye ama eye nyame ana say 0247735261 ana so eye vaida opoku nana mami samu akwa bedi ya me ma Queen amade man Queen akwaba ya ibia me ba chama pom ye die ba chanya me adu na osre yakopa dum ye de aya na egu ye ho de se tro konkro no wana jade wase won pene se wase won de ho de se bo ye nim se tro konkro no ho ebo ho de che tro konkro because say ye de tro konkro bo ti man pai by the bobo utrima be pai ti ana e no wanwa se obi ka se ne ho de se tro konkro no but wonum sa asem na ewu mu no e no so che bo wana jano no nana akwia achia oyi akwan idini finiva me ba show di kan me da se o mo sa kwenye na mada mpanifo wo fidwo enyim nyina ase efe so me chia obi bia edon mu agebre e hwe me edini de me na ne meje ne kan ho ti pam ho na o mo de to we o mu sa da won se de nto mo de to no won denti a o mo so mo de eto ne echa no acha ye oyi akwan echa amra ne oyi akwan ena ye mu nam ke bia ko fudwo ba no ana ayi asabia majele bi o mse di echa no mra ne ka ho no eyo mu de enti no mo de ma me okay my Queen na eye de na ozuko fa ma de ade do ma ne ya na oh baby aye quick mother di on sa sanse ma me ya ne wo ai ma for mo ko ne di mo de ma yes mo me say enti anya kama asanti o man ye dom enti e boy ma ne so okuma apema apemba krobia ye free ankuma ampasa chikotoko oyoko abose no anansi setutu a ne nansi sia konu asaso eno acha amanso mampanyini fikokofu aduampofu ntwi bekwai aduampofu ntwi ensuta aduampofu ntwi eda mrekowi koto nana krobia tante kotoko hene osintu abibiu nana pia won kwanso ene onana nom na aba yenu mo twetwe nkomoi me ba cho wanaroma ede ne ba ya the mom de me ho ko join actually last year 2024 obi o Adom TV bia ehunu nana me anam sati hey okay kamebusa ai de minister ade ho kese pa wiase ne se meboa me nuanu mu nyanka wow and those platforms no eboama o voice duachi ma NGOs ne adofo babeboa onye bi kro nya na ntem nti we nyina aka ho bi na titire nyanka no nti na mede me ho ko join nti nyese bi a o pe ho anya na o de ahwe wabusua David na emom se na be ya omu be yedu na watimi aboa foforo o ma odoma nkoma de eye talent bi ama wo mu na bibi nti o ntimi mpie no no oh okay wow
enu ntina yes chese o nya adwin bi se obeso okọ na okwesa dwumadi we me bacha but say enka na kran ha adwin because ade a wo ye nso no obi a short me say yes de wo ye nso no de wo ye pa because as a talent no wo ho say na make say me menye chitaifo na me adom na mu push me but me nuanom bi wo ha ebi talent ne so sen me de but ontimi mpie because oni chitaifo ti we nyina hye me say me metimi adru baby no me push hard say da be ya metimi aso mo so nsa ma mo timi aba at least o man dru me kra ebi betra me ebi be ben me ebi be dru baby amadru ni nyina ye de ase da menya o ka so na ya me de pa o ma fokra and the body na ekos wo yimba ba che ekos wo takrade ye na takrade nti so pese oba e ho no ma takrade mo ene ye program enumere 8:30 na wo bro enye izo tinyanko ba no Friday obetu ba try wow na kuna ma adian so attach say ya oh Mrs. Day obo mi chi don't oh ye ti to ne staff one to ampa what you say maybe we am afan the ayonkofo bese ye nuafo ye ayonkofo ye chese bibia efo bi fofo ni nyina efe me that's ni pa nyane se manka Ghana nke mresa pa because me to be honest no krenye manyanto boase ahwew mo ma hwew pa because me hwew so to say ampa se nye voting pa na de ya no krenye wetin de misasi mbwa kan se me anka de nua ba enwan no se de obi aka no yes me nua ba enwan no wo de asema make say your first time I would see ya wo de nyakopo ya adoma say we Saturday Sunday asebay yes Sunday wo de wo hwe Green Good TV anamewa wo hwe New Day TV New Day TV uni TV so akọ Facebook so yes wo ho wo de kwa wo de hwe ne nko a asa make wo say eda ho wo de papa me wo fa bi a on Bible ni mu o ka se me abuza nze na wo chapter be wa se wo e bompo twe eda ho potwe so no eda ho ntime so yemwa anwume no twempe mu pepepe na bibia aye kama ntime so yemwa enu aba because me aya na ye me yo minya na nka me ka se nana na chese yemfa ahenche dey na so yese kwa chia de fa sika na de ye so yentime ka se wo ya de stage performance dey ntino chenchina yenka se wo ye so no yenye ne sa so no ntime so mo pa madaroma mo miemwa wo de bra Facebook na be he bra Facebook sisi Katakyie FM TV obomu se Queen ene nana wa hasisi no mo twetwe nkomo a onye enti wo se enye ewe nko an ya wakọ debi last year me call Miss Goldings too yes me hu wo yi Adom TV eno nko so far but me wo SHS need to share na me koko but eno nye hisa but TV so there first time here Adom TV then Miss Goldings too ena mabodi na shema kama what momra YouTube sisi asema ye ka no enye se ye bu etim na yedai aka sene kama ana kwen so de so bono kama pa and say ba wo ya de zoo enye izo judges no kra apa yes mse de bio ma save me sa asantefo ade zamza de me ba mankra na mse me cry yes cry but ene de wa ba ha se de ye be kra amen asante man se nyankopɔ ya adoma Sunday we so when ntimi anko bi a ma obi bi nko ma wo sika nye dai enko ma esro ma wo sika nye dai enko ma because ade ba ko be ya se na nse yifo TV3 fo ya omu yi se kan se o Ashanti region akodo do sei we yakọ we so meka ho ne nka se Ashanti yeso yekoye no Miss Western ya did do sei so Miss Western kwa Ashanti region ya nji bi da what has here and when your first time I dey yeah
nana so ya de kama wo de wa hwe nyankopɔ na wasande wo de hwe wo ya de kama but say asantini kura ndru faase what ya say so no enti we no ye kakra bi a voting na afom ne de waye o me de bia meka me because school ɛna me fa nse bia me kɔtwe wasi ɛna me fili ya mba pa bet meka sɛ wo wa fili ntimi ye dai ntimi kɔte je la me bisa ɛhɔ no ebi na nkɔ nhwe wo but onye bibia dai ɛnyɛ gyina so na mmom sɛ me kɔye wo hwɛ me result de kama na sema ɛkyɛ met meka sɛ me ma afom de na mba pa na anya dai amoa me na na de waye na afom de awi fine ɔkɔ gyina stage wo na nka ɔtɔ papa so a nka me nyini sɛ kwa ma obi anka ɔba ya wo ka ɔba ni ba gye ase sɛ kɔ YouTube amanfo ye dai bona ba so ne sa ne ma ne mai so no enti sɛ no yen support no ene me wie fiase me kyire mu saa obia be vote ni obia be bi oga be ye bi anye sɛ ebe na de call interview nti woni ebe be yi wana ja be yi sɛ hakim be yi na man ja zo yi bi so me kɔ afre hospital e cha be yi adumi be yi Mr Francis obe vote Mr Francis me cha ba adumi me cha pa me cha na me mo eye me angasa me MP ma me eye sheri wa wo ba na ka se ko me champo me cha pa wonu se me bodi a wa woni jam me cha de wonu mo me ba me ni mo me nya cha na MC okunkom won sa wo so me okunkom I don't know na me command kan mi ankasa DC ayi ni foforo kra onabo atwe mi ansa na we de meba why we de meba say da no is here no e ho na ekọ ankoto no o za I was asking me ma bare mi nzanti bi mabi we de and now your voice note bi ma me boy me nzi ma mi na me bi asini pa ya point no mi di ma kra mo we de ebeko ona we beba why Honorable Sadiq Yebeba, man grandson DC, Honorable Beba. What I got one being crying in some winning grumble. Honorable EBT, Honorable Ericamo, Honorable Yebeba, why? Ebeba. Honorable Lord, enemy who know. And me who from watching Miss Cacrampo. And one. Honorable Lord, what's ye me? Honorable Lord, whatever about you. Why just on the body? Yap, I get you. Mammy Christian Atta. Also, ho, young body, whatever body. So, Master Brahman. So, it's ye. Mo. What no will be our puma dear pa or puma dear to wa. Master 80. One name Yakazamame or Taniba, Baby Viva. Aha, also puma dear pa. Baby Viva. Never. Yeah, baby Viva myself. I'm sponsor. Mo, yeah. What I say, and also yeah, sort of a pa at the my. And did not be born. My many lessons is here. Me be poor my sabo boni na. And I'm friend. Nana hima said hima. Nana braka brought us me no. Said hima. Mon friend me. Me boni din. My boni din. I'm my boni. My boni din. Ana ho abim. Maslin hotel. Me ankasa maame ne me papa me so mabodi ana ho abim krampo ayi edini ba na ko de yankasa me ba why na me bo mu nyina be vote ni bi obia be yi bi obia 220 krampa amasa enye ba obia nye bi obia be yi bi enti say no okwa dom wasaba wabmabu abembo nka me dictionary ho sao if our dictionary na yiwu na bambu mo ebinim kunim ope nkunim mini na ede ya na go bibi sa ba bambu de me nkunim metimi aye eno kwa na gum abembo nka ho ebi mini pen kwa me de betwe ebinim ana wonya bukura de bi susukura mpo so ebinim ma me nkwa kwen wo mesa ba wo sisi wa na menya yi kwen Kwen, why are you? That's why are dear pa? Yes, you uncle be soon. Serious. Pa. So, would you do that? Pa.
menka da menu anam mafa fon se me no mudi nkomo sisi ba papa otiwe onaja woye building contractor kese pa osi adan man for the damana brochi man sisi me we be say ayi na fancy ada o manager o ma me how approach me dan so na de me de be ye dey asem na mapa yesu na kran sa ande odo bibia nyanya yi de land so mo surveyors no mo yeso mo 10 case bi mo de ba ko plot 10 bia so one ka bia 10 4 plot and so eja egusu a ensase ne so ye de ye nya bi enti sem me so no pa kwa me ye se one jana wa hemfa enti bitimi ben enti di ben na wotwe na ka boso no kra me nyu bi wa kra me de ti ka yonko bi so nua ye na nanom ye gufuse mu fiti na ye de e kan ye kwen ma ya de radi sha pa because che se wa ho support sikasemu ahwodene na ase what tawunu na chi u pushi no onko na u pushi sa wa ya de o ana unzo wa ya de e da nyame ase ni nyina nyame ama wa hode a won ti enti o jitum se afi kwa de ye de beba santima afi kwa de ye de beba e wo se ye de ba so na ni nyina ye sane ye si can vote Sunday we I say nipa de ni mo ayedin pa sane ye si can santima okay me fa sa kwanya we so na mi ntia Katakyie etiefo nyina ni ahwefo amohwe nyina ye da mo ase pa e wo se ma ba live no so amadwumadi no aye kama ye nim se ye wie dwumadi no so na vote nso ababetru na da wase so se wa ma yesa akonya we sifise nya wa nke nya sa akonya we enkasa wa afidi kase sei esoso woni wonua eni manager adam so ma adwumadi e babedruye yesre pa se asanteman yesu ye die nie yensu ye die ni e brand drum obebi a wutie bia bebi a enua be ma bo wudin yesre sanye se bia ye asum keka bia na se ye de bi ena de a kyerɛw na mmom no mma ye nyina yenso na enrechi sabi na ma me ntiase enti de yensu ye betimi de aye de aboa na no men kai na yawo na se bia kan de ma me tiase ase de be se esi aboso aso bi kwa ma me tiase kwa no wonye sa na nso enam se woni wonti no awose yensu ye gina as a mame ejina as a papa edema nana evisa Katakyie woni bibi na de enta mama so mo nyina di na na chin se me makopa gentries library from face of SDNMCC Miss Excellence Ghana Miss Hygiene Ghana Miss Planet Ghana and I'm the ko to them Ghana among all the 54 African countries our Nigeria and I'm the winning Miss Philanthropy West Africa and so grandma bobia ko ni ma me pa jo momra Katakyie FM TV so bo sensema obrusu nyina no enye busam ka da so se poche to momra Katakyie FM TV so na kwen yanko nti kakra de nyina me na me jidi se me nya baby Ghana me ko jina ma Ghana de enti kwa ma Ghana awini main African crown because African crown in there na e was say me na me de ba Ghana the whole Ghana ni nyina no the whole 54 African countries wow yes 54 ana ko jina ye very tough competition very tough but with my projects obi out here ko Facebook to see ko Miss Philanthropy Africa Initiative and that TV news no obi ho me pictures and me videos yeah charity works yeah go far wow to help people and see beauty pageant like yeah sa keke say bia obi me brain word knowledge be say beauty pageant na say bia o kwa sha atade akwa na ho keke na mum no say we dey wa ho fe edi dwumadi o community nim because anya bia people look at us we serve as an advocate ye ko schools ne nkra bi ko kasa na say ba be nkra be GHSC ye ko ni bi ko kasa bi okra course a wo tusu akwa no SHS ko onim mo hwe but ye ko ye missing this for e ko ye ladies ko kasa bi mo no ammo mo ni da so bi kra obi okra ne fie ko hu university ni da wow si sa dwumadi we ye bobo din se be ba wo nchen ammo vote na bia wo office wo ntime ko kasa
sanctuary students no won't be serve but say woman yes akonya no and I mean na madam so na win the crown na betimi decide you die no and in crown bi akokase because teenage pregnancy drug abuse drug addict say kanya na eh san e man obi okra woni role model on share obi krapo dem who say e bia de wo yi krapo jai en crown bi won ma mo no teachers na atina classroom a che o ma te teachers ne sa anti o ma family but ye mu bi say no ye kode ka che mu say bia the teacher ka che say jai no who jai abebo na abo mu make I say 2012 Ghana Ghana's most beautiful or by a school and I've been in a chat picture me share the crown be I mean picture me the tour me share crown be I'm say Randy I want to be like this and I think that I've even gone beyond Africa the whole way there wow nti mpacho kasa tintin nti nyina say yes remo obi a wutie bia me say dey can ato akoma so mo wo dey share previous videos no let's share that performances I had a drew baby na wo diguma di bi na wo ni obi a wo tai wo chia I na ahometi last week Sunday struggle pass nya me nkraka eyi na efrim ti yesterday Sunday we die any Sunday sa ka wo yanim aka be na wotwe be enum na ye djuma die nyina akọ na wie yesterday mo moa na 90 ko grand finale no no fa ai match no embra santimem na me say me so e be shiramo wo de wo ya afa de say wo ya ma baba and I say fire point of contact obusuani bi fire point of contact ma mo baba say what the Ghana is because she be akobru yi e Ghana nyina na ate Ghana mu ana bibi say de bia meka football ne saa nyama ne mo nyina na ema amaman no ekwachi so no Nigeria mo ya no state Abuja capital town okay where they sre amade Queen original because say where me be so we go be nyere bibi ko we nyere bibi kwa because baby a chese na neighbor no wakwatra no nim de wa ekwan na ye dey esitie wa nya aboafo a wani so de hu nyina be ka oti e passa azu kramba nya ko kramba be pana sha kramba ati ati be ka so wadwuma o de be share won say wanti nya na so ni pana ntima na ye dey amen and that I never quite what he say ebia wo potentials no ba sika ebia na si vote ntili de ama obi a ontimi nya adwuma na sede na betimi aye no enu ntina ye bi say haye a enne ye tiase ya ye ka bi a che no musa me de me Katakyie me ma tiefo de no kran ye ensi kran busa da me ji umudi se enfri ne nkoya no BBC amen si semri ya koya BBC intime so madaroma ma me bomu din a me damu wa ma ntime ma wodi so nyese bia ni panados ayi fi every corner no me kaka mu na me frufru bia so me pacho obi fra se ebia why you put that be tibrabe advert ne sa ne mana akonya wa medjuma me ya no okay me adverts me sanyo manana me nti se obi fra me program bia MC bibia no ana me nti me badodo to oya we names nyina bia de fakasa hu bia wana ja contract bia fa ya na say ya be eni safe no aka okay say you ira so team na so ai nyame wo kwane ahodi ne hia o product bi na pa say marketing ma wa kunya won so de won ankasa no adwuma no an wono ye de wonja adwuma dada so what I say na adwuma dada media ne zembe kasa yes o ye na adwuma dada enti woni program kra we so enjenya di ubiasa so no enti yakoba na sande meko me to Friday memory manager A1 we dey so o adofo de bi o nti we no mekasa no ma be bo no wantie nti dura ya se o mo so wantie a ko YouTube eba ho process no me say o fa phone na wabo star 800 star 567 hash na wa enter sana no mini code no beba no wabo 10
what now we be say amount do say na person we vote no na wa nkasa amount do na person we no na wa ba sha ho uwi a ono a yeah star 800 star yes na wa yeah I think so person was a butcher aha you know code here star 800 star no about 567 na wabo hash na wa follow prompt no nyina obonso wo ye ya de weba na o follow sa obi so ho a na de kan nyina no wa yeseme no wontimi nye na number bi wo ho a or number no 0247 241199 0247 241199 channel se eno de di beba no ama nyame ene beba ene ho number for so a eno 0247 73 5261 and also ye vida opoku ebeba me so ye moa na me de se me hwe si na che se che se me hoke kami o wana ja serious I am for phone cry na titiro I am for phone yes Santimani now ba okra betimi out so aya Santimani na ana west epa e sha Santie ni munyam de so nkwa o e sa she Ghana ni munyam what you say de enwanwane say omuse Asantefo ba but omundru achi say de madru na se nyanwa do so bi ni se wo no se yetimi ye voting ye ya omutime ka say judges ntime ka say na de wo ba wankra wo ya de ye mpese obeko fie nanso de wo fie fo ye de mpese wo ko fie se de bi memma fie ye na o say tutu wo mpa ni ngwase o chinkuku nti misusu bi mfa nkuku o mafie asha kotoko no nti we o mu mwale dia nti wana ja ye nhwena ya ye wasudi o ye nya ye mfa ye honyim na nankofa ayekuru anamra na bibia anya kama because osha ayana any because say nya bowudin sebra stage say ya shedoma masa ene che say wow Santama radio monsoli o ebe no ya ye bia ne sa me say e de ya moduma bebedi nana mamini kamera ho me wi ya me bakwen ho na ya sorry so aseme na okacha Santima ene Ghana na unma de bakwaya me ya se we ya ya we good enkitimi pushiwa ebefa na nso ye ntimi anye na obi edisika kofo obi a onim ho hwe a enyansunsanso wo no kuro no so ene Ghana so because one yetimi fa nya hwe biem what you say de obeye bia so emwai what you say na mom sie manana kwanya na etimi ye vote ni de ma no enso ase nko a ebekọ atra peja Ghana nim nyina what you say so no ntimi so ye yo de yamwa na bibia anya kama so nana odaroma ebe na konti waso metwa to na menko kwen ho mpacho mat medasin so mesada tiefo nyina ase pacho kakra meka akire Asanteman ne Ghana manyina ne se madaroma we die Asantemam ye aye die mu yana na o se tutu se bio to kire ni ngwase kire nkuku sanso onko okun ni nkuku da ti me nana so die me kire nkuku ti mesre adofo mesre aboafo mesre mpanyimfo mesre titre ne ani ntini wo man mu ene Asanteman mu si nyina yenka ye humom madaroma kakra bi enso voting na ye long process mawa mobile money na wasende wo de ede aba kakra bi a obenya bia eni monyam na eba mu nyina sanse se bio da chi bi medru achi na se obehia signature bi de akoba bia obetimi aga se da chi me ba metie wo Katakyie TV o meto once di maw ti sign ma me Katakyie TV na obeboni mpoma me hu se ampa o hwe me signature ne sign no enye easy enye difficult be easy that time no what uye se wo ye ne keke but ebie kwan de ama oba ebeba ma obusuani bi a sebio o ye talented a o here pushing kakra
sanse enye obi a na ba wiase se obi ko school enti me ya na muslim focus o mom ko school nko an focus o no obi a o nim die wo bibi ho obi o ye creative obi o ye talented ye de wo no naturally se me naturally ye de wo me se me mekasa se menya advert sa nyoma no but obi onum so a ye de ensanu dwuma na eye onye sika se yemfa ne nko nkusua adwuma but because of this pageantry ya wini ya na de sankrofo yi tututu adwuma mu ebe wanu ma wo here pushing wo school because of that nyoma ya na de wo mu ko school obi wonu ma sabio wo school ba notebook baako pen baako pad baako onibi san nyoma nyina na wini ana NGOs no ne sponsors aboye ne atoto nyoma ne de akoma sankrofo no nom so anye de anya ni da so enye yefunu nti na me yefunu nti anka mete amedi sei de nyame ayama mi sabio meto me nsre na medi sabio nyame adoma aboa me wie nursing training si come ne me but me nuano mo because obi so me de ne say obi so me nsa na medru ba bia medru say wo say me so obi nsa no to dru me ne wona betimi aye zanza ka me nko anka manuri ha obi na so me nsa odofo ne aboafo na boaye ti mesre say nyina ye beka ye ho abom say de asante ye say ye oman no ye nya oman baako na say de be enimonyam no ebeba me de obi bia se nyame hire nyina Nana, everybody in shower so a baby why? Amen. A fakama pa. Amen. Media, meji, meti foodie, Bomba Yam and I fe. Amen. If you know, so one of you are for covers on more and farm printing reme program be a LPM SEA near Katakyie for. Yen Katakyie for because so the Kakano. And then I would see maybe a routine Sakakwa. Yeah. But she never young was ready. Every so. Maybe I'm here, and I'm with me. Strike go say, Opus, we are what will be? What I say? So no. And Sabra no Breno, because I'm the found. When I also where you feel last week, me representing and I'm McBrown. Last week, you project when I'm representing. Not very. Never crack. Never crack. Oh, by judge Bagoka said, I wish send coming in and I'm a McBrown number. Now come a friend a live video, no show cake. Everything. Oh, now you move on day. I'm saying I Santa for you. More away you. What's that? Obit me quality. We Michelle Yasantini. What I say? Michelle, we I'm putting on pass. We are Santiniampa. Yeah, the way. And I ever why? Yes. Ken. Okay. Yo, a pachetie for ya damos him say, dear Kenina at Tomacomaso. Vote a bako a 1 CD. Kitwa bia 1 CD. Oh, 1 CD. I mean, you have my 1 CD. No, we can say, oh, I want to say, Mamma 2 1 CD. Bobby to vote, week will be to vote to do 5,000. Na me na. As until my pow. Na me vote to do 1,000. But me vote now 7,000. Na me as until my power. And nana. And I am judges near the amphibian. A secret when you are is a way and one. It's me only as some Aden and over one cran. I'm some cry. And now I can. Napopo yard my Sunday. Judges may say, oh, cry, what crapa. Yeah, Miss Asante for you, Pishopa. Sure, they be shoes so. Oh, say, Judge Bago say, they'll buy Bakuya, no one idea, crap, almost to have a man. But no one idea in the uniform. Now we are dear, I don't know only votes. Aha, I'll go there's a we be free my grown up. Judges, well, say, Nipano or one more day. Nay, you grandpa, all do. Voting now, obey you. All you know, a hammer. One wouldn't say a hammer, but a papa say police in Yabetuna, what could you police Abetu, and I judge a union. Now, some man say 1 sentence we say, sir, only option be the answer be because judge now tell you all yet only say we good, yeah, and obey ya. Then count and go in. Then so you see him good tomorrow. Obey a day, sir, if you need. Ken.
Mami sa amra na rapa. Timpacho say be can one vote one Ghana cedis. Tiempa ni say men train so benya kese. Nya kese na be boy but won so won shede ni kese no sere won train so benya kese say be a voting steps na ye difficult man pacho momo numbers no na ya de amamo na say abobo amam pacho send kakra bia wo benya bia say me the 5 cedis ba we so the 5 nipa ye nipa 10 kra no bia the 55 krampo ba ye be koye ni enim say e be san so de kese ni bia ye den aka wo ye gidi Katakyie FM for die afada da say yes for me minim say obi cry ready try we get now no say we dey vote ebe mai ye kitaki coupons ni bi nso so nti ye de beba makakyie ba yes remu na magie first kakra wo bia ye de bi bai na o de aboama na naso so eni age na ye de ahenche no aba asantime me ye damas yen so ye damas nana akuya achia we yi akwan na emum edru sabra na edian de fe no stage name no nana so no tumi say obadwuma pa one ono angasa ni sister panyini eye queen eye amade ena ene o meka yensa no omufri patase tun enye izo patase ana ene ma be pie wa hase no ntimi so ye nyina yamwa na bibia nya kama miso wo de wo hwe se voting be enya yi ma wa wo de seniska na bra so no scan wo de faso a enyera aba yen saka 0247 241199 0247241199 nana nyame idin be ba no ana 0247 735261 Vida Opoku ana ebeba wanaja we dey disre disre etiefo bobidin edin dey bebre o onzo bu ana owura kofi me kana boko no ma kan de onzo edin no bu a okobo edin no amoni buampidi Shelly che honorable wuti yankopɔ ya adoma na ɔtwɛ senne ye no mo be kɔ panyi kese bi panim no de nyaduru efija dum efija ne bi dum si fan sa ye be kɔ panyi kese bi panim yankopɔ ya adoma na ɔtwɛ senne sa so mbeba memondiana ningina o me ya se oni around enko office one of sometime bawura ho ye be kɔ panyi kese nim sa na akɔkɔ nto bebia mu ntino sa ye be kɔ nim se sometime na if it wo pɛ ye be kɔ hin kese bi panim sa na oni dia no kuranie sa oyo ahen dia nso peshu papa sa na peshu na peshu odu bejo gwa sakramba na peshu mamentia na manja hene sa na manja hene mamentia o na mentia na nayi mare toase na toase hene sa na wa obo onana ena ene me bodi na onu se me bodi nso dia dia sa ai wai Reverend wai apostle wasi form wonye me nkran koma na na contemporary ene se we obeba wasi form okay we den kra we de ono na de beko da hase obia obeba wanyi bia ne wase ti mama yimfa mum sa e bia nya kama wanaja meso mate ebre ko yemfansi na yemhwe de ye tiefo so meso yenya yamwa na nyefe tiefo no so mo frɛ na papa ngoma so me pa ngoma so onyi me ne do ne mum ni yi mu ntina yenyina ye onzo so beto mi na so be pa mu awo sesa wi ase obi ada no yonko me pa cho o fa phone na no ada star 800 star no about 567 na wabo hash na wode eye nominee code no eye 10 na de ne 10 na wabusawo skadodo apese wodi vote no so bebusawo owie pe na wabusawo awo code no ye wa na code no na wabo ahye wo hye wa no wa ye no wa support na nanom so nya bo hye wo pe
o support na ye kan aka no o support me o we subu ana ye ne wa man do nti no an se wa send this kan sa me ka prefer say o bo na sa no ma dia ye because we bon so be ye no afene network na dia de o pepa by ho na kwa ya ma no enu wada roma komumu fo no ho sa so wa abra bo kwa no mo betimi send sa 0247 2411 no ma dia ya yes ana 0247 73 5261 na waye edino eye amanyame ene Vida Opoku sa amanyame Vida Opoku ni nyina na number yes na da screen kama ba efe ana abefa waye na meti ase waye ana ja bajo mo wanche bia mbachi obi ana okay ye dem pesa me chia Genuma, CEO of Genuma Prestige Enterprise. Wow. Pacho send a AC can omubi on mama hu although yenya big platform big screen but almost supportive be back kama yekitame me nwie me mpabo hye me kama every Genuma Prestige Enterprise ono na awesome asne a wabo ama me na etimi aba be restart amba che be a obi Katakyie FM ombaje kakra bi ni abo adwuma no den ro e de ama Genuma Prestige Enterprise akua na me nhra mu nyina na me chia ya prophet so authority one no size authority one no size me ba cho ma musa aso be na moko Evidence Global Church. Wow me dem so dem ko Pentecost for yen support eh be me nua ba nti we yema me a why ama no Roman for nyina support Roman for nyina support evidence for support na oni na me nua yi uswa Roman was cross no was so Roman so ni sa use was nua no sa enti na wunu aba wa asia oyede omukrom baby omufri okay me offense ni offense na ma na say offense ota and offense so me fro kakra o bishop akwati sapon sa offense ku do akwati sapon Roman for bishop kese no sabina na nua kokote omufri kokote offense kokote sa enti ehia vote wa sa enti nana ene queen madam ase yes okay nyankopɔ ya adoma ɔkyena so be hia na emom de meka e de dwato anse ye nyama ne nyefɛ na inu aba no so adoma kyede nyankopɔ de ama no ye mmoa no na ye mane mpie apie die ne so enyam pie no se ne sipel no ana se de whwedi ampo sipel no na emom de bia meka mesi nyame dwuma nyame woni adwuma bia ye ma ye bi mu nyankopɔ abonso aye bibia wi de aka ye nipa adwuma ye beye because obi hu obi a so sori akonsu akoma nyankopɔn na wo ye nurse ni da be nyankopɔn yare ama kwakwa nyankopɔn paneda na emom se wo be yama na nakua no no ye ma nyankopɔn na ye fɛ so no entinye se bia ye mwa ye support no na nyame dwuma na ye dai enwe peye so no timesremo mo menye ne sa na ye fɛ wanaja obi kana de said maka say onso you know better we no be check no answer say ni momo no na bia mate odom ye ya bota o machi empire bon ye be bon na mo me sika na nyamo okay odom ye ne a dase ne so ana ase nyankopɔ no china the same time the same